دما خوش ببینرین هجای رو 14 نیسان 2022 روزان روزا پیشمین بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانمی حول بدن جاره کدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا روسیا روشا لأوکراینی ایدی بهرز بویا روسیا دور و لپلان خوین تکچوین لأوکراینی تماشا دکه لوی جاره مسکو هر ساخوا و نشارت و گفا امی ایریشی کیوی بخون خوار اوکراینیا جدی بیجه او جه هر تشتکی را آمده یا نتوین یای بو راگهاند کو حتی نها نیزی 1000 سیویل لأوکراینا هاتنه کشتن. لأوکراینا دومان بلند به موسکو جدور و بردیلا حساب خواه ین شاش ده. اف هرساوی به دیمن بمب بارانا با آوه کی کتو بر لسر باجارن اوکراینا پیکتینه ده خویا کرن. اف در باجاره خارکوه. لباجار سومی یدکه و باکو روژلاتی ولات پشتی و کشینا هزین روسیا جنازه این بیتری 100 کسان هاتیتن. والی باجار دیار کرکو نهاج بو پیک آنینا پیوستین جانی دخابتن اوگات. لگوری تخمینان لحریم زیانه که بقاسی 327 میلیون دلار چه بویه. نتوین یک بوی راگهاند کل اوکراینای دشر روسیا و اوکراینای ده هری کم 1932 سیویل مرن 2589 سیویل برین داربون پشتی ایریشان 4,656,509 کس جی در باسی ولاتن جیران بون. کمیسریا بلند آپنابران آنتوین یک بوی دانه لسر کریز آپنابران آل اوکراینای پروکر. کمیسری راگهاند کو حتانها 1932 سیویل هاتنه کشتن و 2589 جی بریندار بونه. هروها پشتی ایریشان 4,656,509 کس در باسی ولاتین جیران بون. اف بیلان چو لگوری دانه نافبرا 24 سبات و 12 نیسانه ده لگوری رایدارن اوکراینای هجمارا سیویلن هاتنه کشتن گلک زیده تره. به درجبونا دما ایرشا روسیا لسر اوکراینای ره موسکو به هرس بگه. جبر ویه که ایدی به آوه که اشکره گفا پیک آنینا ایرشا کل دجی پایتخت کیوه دخون. بردف که وزارتا پاراستن یا روسیای ایگور کناشنکوف به داخویانیه که لسر بیلانچوی آشر آگاهی پاروکرو گات. 130 بالافر، 103 هلیکوپتر، 2173 تانک و وسایت زرخی ارتش اوکراینا هاتنه تک برن. کناشنکوف آنی زمان کو یکینه این لشکریین اوکراینای لسر خاکا فدراسیون روسیای ایرش و هولدان سابوتاژ دکنو گات. اگر بویرن به وی رنگی دوام بکن املیکیه و کو حتی نهام او نکری آرمانجی بخن. Пояснював американським глядачам, що відбувається в Україні. سروک اوفیسا سروکوماریا اوکراینای آندره گیرمک لدجی گفخوارنا روسیا برسفداو گات. ام جهر سیناریوی که آمدنه و سیناریوی که روسی جی بسر نکوه. روسیا ادعا کر که دناوا 24 ساعتین در باسبوی دل باجار ماریوپول 1129 لشکرین اوکراینا خورادستی وان کرنه. دوین آفبری ده وزارتا پاراستن یا روسیای دیمن ماریوپول که به درونان هاتی کشاندن و شاند. нарощування авіаційного угруповання. سر ارکانیا اوکراینای جی بیلانچویا شری 49 روزان اشکره کر. لگوری وی 19,900 لشکرین روسیا هاتنه کشتن. هروها 106 بالافر، 144 هلیکوپتر و 773 تانکین روسیا هاتنه بکر کرن.
بلهرج ولاتن روش آوا و بالتیک پشتوانیه که زیده بو کیوی تیداین ده هر فرسند ده اف ولات لدجی ایریشن روسی برتگ نشان دادن هری داوی لیدرین پولونیا، استونیا، لتونیا و لیتوانیا بری خودان کیوی لیدران این ولاتان هفدیتن آخویا دگل سروک کماری اوکراینی جاره که دنده بی آین او پشتوانی آخویاش بو کیوی راگاندن و دوی پشتوانی آخوا دجی پیاما یکیتیه دان. Прийматиме свої рішення. Дуже дякую. Serokkomarê Polonyayê Andrzej Duda, Serokê Estoniya Alar Karis, Serokê Lîtonyayê Eglis Levits û Serokkomarê Lîtvanya Gitanas Nausîda duh berê xwe dan paytexta Ukraynayê Kiev. Незабаром стане Україна. Україна як вільне, суверенне, незалежне. Lîder destpêkê wêraniya li bajarên Irpîn û Borodyanka yên li nêzî Kiev dîtin. Lîder piştre bi serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî û Serokwezîrê Ukraynayê Denis Şmîkal re civiyan. Piştî civînê serokan civîneke hevpara çapemeniyê li dar xistin. Точно не від Бога, а від дьявола. Але, як я вам сказав, Volodymyr Zelenskî ji ber piştevaniya welatên navborî keyfxweşiya xwe anî ziman û wiha got. Lîderan serdana bajarên hatine wêrankirin kir. Ev ji bo wan pir giring e ku herêm bi çavê xwe dîtin. Tiştî ku em îro fam nakin ne li ser şer lê li ser trajediya ku nediyar e. Ji destpêka şer ve Polonya, Lîtvanya, Lîtonya û Estonya welatên yekem bûn ku piştgirî dan Ukrayna. України в європейській родині. Zelenskî anî ziman ku ew ê teqez ji ber hevkarî û piştevaniya welatên dost wê bi ser bikevin. Завжди повторюю, трактуючи нас Dude dazanîn ku êrîşa Rûsya ne şer e. Terorîzm e divê kesên ku ev êrîşkirine li dadgehên nav neteweyî bêne darzandin û ev tiştanî ziman. Eger balafir û leşker ji bo bombebarankirin û kuştina mal û sivîlan bên şandin ev ne şer e. Zulm, talan û teror e. Ev rûyê şer e ku em nikarin fêm bikin û qebûl nekin. Divê ji Kiev ya ku êrîşên Rûsyayê lê pêk hat, muxalefeteke xurt di civaka nav neteweyî bêkirin. Ez dixwazim careke din bibêjim ku em ê bi kesên ku rêzê li wan nakin diyalogê çênekin. Ролі. Я вже казав був і хотів би повторити. Serokê Lîtvanya Nausîda diyar kir ku Irpîn û Borodyanka şopa wêraniyê hêl digirin û wiha got. Bajar dibin xirbeyên xanî dêr û piran de maye. Ji Ukraynayê re tevgereke mezin a rizgarkirinê ya mîna plana Marshall ya alîkariya Ewropayê piştî şerê cîhanî yê duyem ji bo Ewropa kirî pêwîst e. Зробити спеціальний суд чи трибунал. Serokdewletê Lîtonyayê Levîtis jî got yekîtiya me hêza me ye. Em ê heta serkeftinê li kêleka Ukraynayê bin. Переживали схожі події в нашій історії. І далі наші рани. Serokdewletê Estonya karî sanî ziman ku wê ji siyan yekê budceya parastinê ya Estonyayê ji Ukraynayê re were şandin. روسیا لدجی جزاین دولتین یکبون آمریکایین لسر پارلمنترین باسک جرینی روسیا دومای برسف دا مسکوای 398 اندامین کنگرسا دولتین یکبون آمریکای خست لیستای جزایان آمریکا اروپای جی پاکتا نوین آلیکاری با اوکراینی اشکره کرن دما اف یک پیک هاتن جی ریوبری گشتی ریخستنا تندرستیا جهانی گبریسوس پیامک بواته او گرینگ هات گبریسوس پرسا گلو جهان همان گرینگیا به چرم سپیان جبو چرم رشان جی دده پرسی او میناکا روشا لسوری، افغانستان، یمن و تیگرای دا. د دماکو êrişên Rûsyayê li ser Ukraynayê dewan dikin dewletên Yekbûyên Amerîkayê piştgiriya xwe ya ji bo Kievê zêdetir kir. while still making prudent investments in economic growth and climate. Di daxuyaniya xwe ya nivîskî de Serokê Amerîkayê Joe Biden diyar kir ku bi Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî re peywendiyek telefonî pêk aniye û got. Min par vekir ku rêveberiya min destûr daye 800 milyon dolar çek, cebilxane û alîkariyên din ên ewlehiyê bidin Ukraynayê.
د دمکی کو روسیا له هرما دونباس آمادکاریین ایریشکه برف ده دکه ده امی آلیکاریا جبو پاراستنا اوکراینای زیده بکن. یکیتیا اوروپای جبو اوکراینای پاکیته دن آج 500 میلیون اوروی پکته قبول کر. تواهی آلیکاریا کود چارچوفیا پشتگیریا آشتیه یا اوروپای جالیه کنسیا اوروپای و هاتیه پجراندن گهشت 1 میلیارد و 500 میلیون اورویی. دوینا برید جزاین لپیشبری هفتین داین تندبن. موسکو برسوا جزاین کوره و بریا دولتین یک بوین امریکای لسر 328 پارلمنترین دوما ین باسکه جرین ین روسیای فرز کربو. لدجی و یکیج روسیای جی به همان رنگی برسو هاتاین. موسکو راگهانسکو وان لدجی 398 اندامین کنگرس دولتین یک بوین امریکای برینه. ها دیار کرن که سروکا مجلسا نونران امریکای نانسی پیلوسی برید لیسته جزایان ده جه گرت بو. ده داخویانیه ده ناوی 398 اندامین مجلسان نونران امریکایی ده لیسته جزایان ده جه گرتیه و هات گوتن روسیا دکاره لهمبری جزایان امریکایی تدبیرین خوین برتکا برفرهتر بکه. If we are to save lives, ریوبری گشتی ریخستنا تندرستی یا جیهان تدروس ادهانوم گبریسس گوت. دروشن لزگینده جیهان جبو کسین چرم رش و سپی همان هستیاریه نشان ناده. تنه هنگ جالیکارین مروفیین کو جبو شرل اوکراینای هاتن نشاندن جبو کریزندن هاتن داین. لگوری نوچه BBC گبریسس نرازی بو نشانی نوک هویان نزیکاتیا جیهانه ین لهمبری قیران مروفی داو گوت. لآلیه دن کریزن لهرما تیگری این لاتیوپیا، سوریه، یمن و افغانستانی همان بالین ناکشینه. گلو جیهان وک هف بالا خواد دجیانا چرم رشو چرم سپیان از نزانم. بالهرم به افریقای دوام بکن لافریقای باشور و فلیپینی باران باندوره که زیده لجیانا ولاتیان کریه جبر باران زیده لافریقای باشور لهی رابو هریکیم 300 کس مرند بوبلت دجی به هزاران مال هلوشیان لفلیپین جبر با خوزا مگی لهی رابو و ارتشامتی جماره کسی جیانا خواهجی دز دانجی گهشت 123 کسان. لأفريقيا باشور بارانا دم سالي زيانة كمزن بخوردايا آواكرن تي ديار كرن دشيست سالين داويدا أفلهيا هري غدارة لهرما كوازولو ناتال أفريقيا باشور لهيا كمزن رابو لغوري سازيا ريفبريا بوبلتان لكوازولو ناتالي 306 كسان جيانا خوش دستان سرو كومار سیریل راماووزا دما کوچو سردانا مالباتین کو خزمین وان جیانا خوش دستانه گوته پر هلوشیان ری روخیان گلی مبریندار بو اف بو بلته کمازنه ارتشا افریقیا باشور جی جبو درخستنا مروفان جه هوای و پشتگیری دا لگوری رایدارین هریمی به هزاران مال هلوشیان و لهیه باندور هریکیم لسر 140 دبستانان کر لهنك ولاتن أفريقيا حتى مهانيسان باهوزين غدار لباجاران ددن ليل أفريقيا باشور روشين وصا بيكناين لفلبين جي روش همانا لغوري نوچا أجانسا شنوا دكراستي دا هري زيده زيان جاني لباجاري باي باي اي ايالتا ليتا هاتيه ديتن وحيشتي ويك كسمرنا لهرما آبیوگ آهمان ایالتی 31 کسان جیانا خوش دستان. هاتراگان دن کل ایالتی گلک مال و کارگهین دبن آخی دمانه نکارن بین بکارانین و 12 کس جیون دابونه. آجانسا نتوی یا آفتی یا فلیپینی راگاند کجبر کراست 8 کس لناورست و باشوری وی ولاتی و کسک لپارزگها ساماری مرنه. 336 کس برین داربونه و 28 کس جیون دابونه. به وی آوایی جمارا مریان درکت 123 ده هفته داویده نیزی دسد لهیش بر باهوزا تروبیکال آمگی لهری من جدا یه ناورست و باشوری ولیت رودا.
دهامان دمه ده هری کم 30,000 مالبات لستارگه لزگین هاتن بجه کرن. دوی کراست ده هری کم ده 100,000 کس باندور لوان گریا. ترس هیا که هجمارا بریان زیده ببا. لفلیپینان که هر سال بناونجی 20 باهوز و باگر لی قومین ده سال 2013 ده جبر باهوزا هایان بیتری 6,000 کس برن و ایرانیه که مصر رو دا. لیمنی به دستوردان عربستان سعودی او ولاتین کنداوی گوهرتند ریوبریا ولات پیکات بو سروک یمنی منصور هادی رایین خو رادستی کنسه سروکاتی ولات کر کنسه اولکاری یا نتوین یک بویجی او یک به کیف خوشی پیشوازی کرد. جبو چارەسەریە ئالۆزیا یەمەنێ وڵاتên کەنداوێ guhertinê nû pêk anîn. Heftê Nîsanê Konseya Serokatiyê ku ji 8 endaman pêk tê, bi serokatiya Reşad Mihemedil Elûmî ji bo temamkirina pêkanîna pêvajoya veguhêz hat avakirin. Serokkomar Mansûr Hadî diyar kir ku li gor destûra Yemenê, înisiyatîva kendavê û mekanîzmayên rêveberiyê hemû rayeyên xwe radestî Konseya Serokatiyê ya Yemenê kirine. Konseya Ewlekariya Netewên Yekbûyî li ser mijarê daxuyaniyek da got. Pêvajoya veguhêz ji bo çareseriya siyasî ya krîza Yemenê ya piştî agirbesta di dudiyê Nîsanê ya di navbera aliyên Yemenê de pêk hat, gaveke giring e. Erebistana Saûdî û Îmarat 3 milyar dolar alîkariya lezgîn ji bo aboriya Yemenê daye. Herûha Saûdî jî 300 milyon dolarên din jî ji bo fînansekirina plana bersêvdayîna mirovahî ya ku neteweyên yekbûyî ji bo sala 2022 ragihandibû ve qetandiye. Di daxuyaniyê de xebatên Konseya Hevkariya Kendavê ya li ser tesîskirina aşîtiyê li Yemenê û teşwîqkirina avakirina diyaloga siyasî hat nirxandin. Hat diyarkirin ku konse ji bo hewcedariyên gelê Yemenê bi cih bîne dixebite. Endamên konseyê iddia kirin ku ew ê ji bo bidawîkirina alozya li Yemenê têkuşîna li dijî çalakiyên terorî, xebatan bimeşînin û ew ê ji bo Yemeniyan wek hevî û edaletê pêk bînin. Piştî paytexta Yemenê San'a êlûna 2014 kete destê Hûsiyan şerekî giran li welat diqewime. Li ser vê yekê Koalisyona Erebî ya bi pêşengiya Erebistana Saûdî adara 2015 pêştevaniya hikûmetê kir û dest bi êrişên li dijî Hûsiyan kir. Belê parzemîna Asyan berê xwe bidin parzemîna Amerîkayê di sala 2021 de di warê mirina li cihanê de ji bo dewletên Yekbûyî Amerîka gelek giran derbas bû. Di dîrokê de asta rekora herî bilind a mirina li Amerîkayê hate tomarkirin, sedema serekeyên mirinê ji ber Covid-19 û madeyên hişbir bû. Li gorî danên navenda pêşîgirtin û kontrolkirina nexweşiyan a Amerîkayê CDC li welat parjumara kesên ku jiyana xwe ji dest dane li gorî sala 2020 80,000 zêde bûye û derketiye 3 milyon û 465,000. Rayadarê CDC Robert Anderson got sedema serekiya zêdebûna rêjeya mirinê ji ber Covid-19 bû. 2020 ji ber Covid-19 351,000 kes mirin. Di sala 2021 de ev jimar derket 415,000. Navendê diyar kir ku daneyên fermî yên derbarê kesên ji ber madeyên hişbir mirîne nehatiye parvekirin lê li gorî daneyên di destê wan de ev dane 105,000 bû. Di sala 2020 de 93,000 kes ji ber zêdebûna narkotîkê mirin. Di koma temenê 14 heta 18 salî de mirina ji ber madeyên hişbir jî zêde bûbû. Berêvînerên hêjem li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta siba carekê din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.